Ene ndiku ya matungulu kauntini ya Masako ni matola mutimu ene kandalasi ula unengetwe uya wako tema lelu waku mamatuma mwetu katulie kitulini kuthi oldo nyosabuku kwa kuthukuma na kikono maweta kana lelu temeto na na mitau ila ya kitwa ya kutoa kiwu kana calvert timbailu na nitonda kwa nanga lelu ivindani ya mbua ingine wamenda kanani wenda ula kuseuvya lelu aikithia ni weta kiwu lelu ni kuola kito kingi kila kivingi site ukui na utandithia masokoni alame utewa malelu Boni Mutisia no kutuelezea. Nendeni marata kumana na thukumi uvalani kulama watata wendele loni uyu na kuvingisa mitambo kila ya kila muthenya wevo thukumi watu imangali na tumota lama kuna maviasala kivothukanyo yu uthukumi ula ivanyu zanjie mwanundu yulelu imapia kalabeti ziki wendi ndiye zile zya undambi kivuka nezi ovitia kivu yunikitio za negwenyenesi na ndui mala muima kitio thukani amapia wezethio na baikindu kiende na sisia yuko anondo tethukumitwa kuyana lelo ndowa tethukumiwe lelo nai kindu chambe tambia uteme wa lelo na watu wa mavia kila kingi tetemiwe lelo na wenzwa kalabati igwa tatinze utoliptovule twako kaothi kando nondo ila kwa uwa kalabati sio kailike kiego zalika kiego sio kai praten na andu baitu makao kaolika bunu tethuthukuma na mota yu mawea maingi alame sokoni wa kituluni na katoli mavikie na uvingwa kumuna kituo kingila kiende na ukila lelo ni uyu na tanithia kuende na utaranya wasio munene matena ondungi matonya kwika thukumila katikati ya soko wa kituluni thukuma na buchari ki utema kwa lelo thu unatu affect ye nundu kituo chonthe kikilika mabuchari ni matukani hoteli ni ikindu kiendetie maliu maitu makwati olika kituo ndio na nundu utonothe kambe abumete zero rate yake una ibinda utema lelo ni na thelile maili tembe mato teme lelo tene yuko ambozi zi ino mbujare yako yuni no na mbio binga na nege ama batu zedi aba hiyo ndo wende kazo mazi yako yukira othe ndika kola igatethe ibinda lelo wabetukie mogie kusovya lelo ibinda yebetu nundu yuze ne ibinda dambua le kama na so bangizia obugwitu na nganga bazanga gethia nundu yo imane ngo wakati wa kwike amala mu kwikata nundu yo abibinda theti olanya olelo zo dala muwetembu yu menda mwene kandalasi ulone ngetole luno yo thukuma yo yake tena kikono na lamu munengete kandalasi no na umaikithine sama ina munengilo vya sake tathukumita mwene ndenesa kwigire kana mitambo kila yangaliko no ni ethwa ya kwa ila mwita na methito na vinda yumu mavinda maingi ila lola ya ukina malam amala mutiyo mona laki lelo no kinwa na niti kuiwa kana mala makoka ingi moko kuiwa etina wa lola ya mina kwe kaliko kina titi yekula ziai nilelo wiko wa kiniwe utena malam nilelo wiko wa ngiliwe contractor nikenda akotwika ni watu minia lelo uwa tende na kubandi wako malelo maito sindo cia tambe uto banda ko malelo ne ni kula siati andwala makwati yelelo kana andwala manenganete uyo wa lelo contractor yewa pata tabina ambe ulekebisha lelo na kedha ndio ulekebisha lelo aiya kana na atakaibwe until ila lelo kaseova lelo atema kungivya bebi na munno iwewa rangi vikuma babangi nako isetisa ndo nsabu tisena na talelo nsiwonde bemba idembeti yenda mundu kwa kuko mundu wa kuko visile lo subene iba dinara tina moto yasia contract wala unekata na lelo sa utafadhali ali lelo na lelo sundu byambene uso uya kwito mala na mantu alange maende kaundi ne Masako kitulune chelene nyeni Boni Mutisia.